ibimenyetso bibaranga. Kwa maana ishara zinazowakilisha si ya nyumbani kwa Mungu, ya nje. Niyo mpamvu abacuruzi, ndio maana wafanya biashara bafashinga wamechukua ngombe, kachukua hata n'inuma babizana mu na hata njiwa wakaleta nyumbani pa Mungu. Warangiza ngo duceceke gusa. Alafu tunyamanze. Tunyamaze. Ishaka ry'inzu ya data riranga. Shauku ya nyumbani pa Mungu inaniwa. Harageze. Imefika. Aho bantu bakora ivy'ukuri. Pale watu wafanye ya ukweli. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Asifi. Mundu karagarara hano ha umwanya. Tu amepewa muda. Hanyuma ngo hano ngo nije chef. Eti mimi ndio chairman hapa. Nyina hano nije reverend. Mimi ndio reverend. Ngo hano ngo nije reverend. Mimi ndio reverend. Ngo kandi ngo ndakora ngo ico numva ngo kandi reverend ngo ni inshuti yanjye. Na reverend ni rafiki yangu. Izo ni imvugo z'abadayimoni. Hiyo ni misemo ya mapepo. Mundu yaje gukora icyakora agatangira kubesha no. Mtu akitaka kufanya atakachofanya anaanza kudanganya. Tirabaririmbza amashi. Shangilia makofi kwa waimbaji. Zamashime mumutima wanje zaririmbitse yashize indirimbo zamashime mumutima wanje zaririmbitse mami yashize indirimbo zamashime mutima wanje itsinzi bana b'Imana itsinzi bwoko bw'Imana muze turi itsinzi ya Yesu. Amen. Ukubitira Imana amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Takantu wabonye nabaye kugusinyara gutya urasuka koraho. Na bali nimekuonyesha hivi ukagusa tena. Banje rese ruboneka nazi. Mwembi ni muze kubera ko nimwe dufatikanije abavuga butumwa. Kujeni kwa sababu nyinyi ndio tuambana. Musi ndatambana n'abavuga butumwa gusa. Leo nitacheza na wainjilisti pekee. Hari ukuntu kumuho sinza ahantu ukoroze bukeya. Kuna pale umegusa kidogo. Kandi ntuje handi cyane. Uzugenda ari kugarukire hafi utugarukaho. Hanyuma tuze. Alafu ndio tuendelee. Tuze kubwiriza. Tukuje kuhubiri. Somo ni rya rindi rya mu gitondo ndarikomeza ndirangiza. Somo ni lile asubuhi nitaendelea mpaka kumaliza. Amen. Baba akutawale atawale atawale Maria Yesu atawale Amina we atawale mbwire Yesu akutawale atawale Maria Yesu akutawale Amina Baba akutawale.
abarikiwe sana. Ariko turatanga. Timalide la karia. Yashize indirimbo z'amashimwe. Umutima wanjye. Zaririmbi. Yashize indirimbo z'amashimwe. Ai umutima wanjye. Zaririmbi. Intsinzi bana b'Imana. Intsinzi bwoko bw'Imana. Muze turirimbe. Intsinzi ya Yesu. Kaeni tafadhali. Murangiza mwicaye. Ama. Ngasubi. Kaeni. Uyu munsi turatarama. Leo ibada ni nzito. Kuva mu gitondo tangu asubuhi Shetani yagumije kurwanya amateraniro. Shetani ameendelea kupiganisha ibada kubera impamvu z'umuriro, kwa sababu ya stima. Hanyuma alafu kugeza n'uwo mugoroba mpaka saa hii jioni, kuva ko nindangiza kubwiriza, nikimaliza tu hivi kuhubiri, turatarama igitaramo sindakimenya. Tutakuwa na ibada ambayo sijawahi kuiona, na tutaendelea na mtindo huu. Nova mutima. Ba evangelist ni badusomee. Evangelist utusomee jambo tuganira, neno ambalo tutalizungumza, Mana yanshizemo, ambalo Mungu ameweka ndani yangu. Naringizigiye mbitekereza. Ilikuwa kwa siku nyingi kufikiria, ndetse nkabisaba Imana. Na tena namshukuru Mungu. Ariko igihe cyabyo cyari kitaragera. Lakini wakati wake ulikuwa bado kufika. Rero kwa hivyo sasa Mana yabimbaye. Mungu ameweza kunikabidhi. Turavuga hejuru ishaka ry'inzu y'Imana. Tazungumza juu ya shauku ya nyumba ya Mungu. Ishaka ry'inzu y'Imana. Kuwa na shauku na nyumba ya Mungu. Bwana sikiza. Amen. Cyo kintu nagitekereje igihe. Hicho kitu nimeweza kufikiria kwa siku. Hamwe kikantera gahinda yo ndebe ibintu bikorerwa mu rusengero. Saa zingine inanihuzunisha na mengine yanayofanyika hekaluni. Yo ndebe ibintu bihabikorwa hano hanze ndetse no mu rusengero. Nikiangalia zinazofanyika hapa nje hata hekaluni. Nkibaza nkavuga se niki tugomba gukora. Najiuliza, je, ni nini ambayo tunaweza tukafanya? Saba Imana. Nikamwomba Mungu kugira ngo impe ubushizi bw'Imana. Ili Mungu anipe ujasiri. Impereze rino jambo. Anipe neno hili kugira ngo mbashe kurivuga. Ili niweze kulizungumza. Ndashima Imana ya Israeli yari. Shukuru Mungu wa Israeli ambaye amenipa. Kuitira Imana mbashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Gitabo n'umubwiriza. Mhubiri kitabu. Gitabo cy'umubwiriza.
Kitabu cha Mhubiri ibice 4 n'umurongo wa 17 mlango wa 4 na mstari wa 7. Hanyuma araza gusoma umubwiriza kandi evangeliste Ruboneka. Takuja pia kusoma Mhubiri hapo ibice 5 n'umurongo wa 5 mstari wa 1. Hanyuma evangeliste Sokrate arasoma Yohana ubutumwa. Takuja kusoma Yohana mtakatifu igice cya 2 n'umurongo wa 14 kugeza kwa 16. mlango wake wa 2 14 mpaka 16. Ishaka ry'inzu y'Imana. Kuwa na shauku na nyumba ya Mungu. Mani bafashe mutegere. Awasaidie Mungu muweze kuelewa. Kubera ko ntabwo mbwiriza ndigisha mpugure. Kwa maana nitafunza nielimishe. Kubera ko hari ibintu bihari byinshi bikeneye inyigisho. Kwa maana kuna vitu nyingi ambazo zinahitaji mafunzo. Ngaho dusomere. Tusomee. Mani bahumugisha cyane. Umubwiriza bice 4 umurongo wa 17. 4:17. Mutwe w'ijambo ravanga iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Cyo kintu nacyoge mu gitondo kandi navuga ngo mutwe murabusoma. Ibintu by'Imana bigomba kugira gute? Bikwiriye kwitonderwa. Vitu za Mungu lazima ujihadhari. Ndio mutwe w'iryo jambo. Hiyo ndio kichwa kiini cha neno hili. Mambo ya Mungu bigomba kwitonderwa. Lazima uwe makini. Soma. Nuja mu nzu y'Imana uzurinda ikirenge cawe. Uzurinda ikirenge cawe. Niwegera ukumva. Hanyuma niwegera warinze ikirenge ukumva. Biruta gutamba ibitambo z'abapfapfa. Biraruta gutamba ibitambo byinshi. Ibitambo iyo bavuga ngo ibitambo z'abapfapfa, wakisema kwani kafara ya wapumbavu no gutanga ibintu byinshi, ni kutoa vitu nyingi ndetse bishobora kuba birenze n'ubushobozi bwawe, na hata ambayo inaweza ikazidi uwezo wako. Ariko muri wowe wibesha yuko ibitambo tamba bishobora kukurokora noneho ukitwera kandi utera. Lakini ukizania kafara unazozitoa zinaweza kukuokoa na kabla hujatakasika. Hari abantu bazi ko gukora cyane mu rusengero gutanga ibintu byinshi. Kuna watu wanaojua kutoa vitu nyingi hekaluni. Bazi ko bishobora kubakizaho icyeyi afite. Wanajua ya kuwa inaweza ikawaondolea uchafu ambao wanayo. Maana ntabwo izikangwa n'ibyo dutanga mu Mungu haogopeshwi na tunayoyatoa hekaluni. N'abandi benshi bazabafasha n'abantu. Na kuna wengine ambao wanawasaidia watu sana. Bakiranuka cyane mu miryango n'ahandi no mu makwe n'ibindi. Anakuwa mwenye haki sana sana kwenye nyumba na maharusi. Ariko biravuga ngo urinde ikirenge cyawe. Lakini nasema linda nyayo zako. Kandi ngo niwegera ukumva. Na ukikaribia na kusikia. Biraruta gutamba ibitambo by'abapfapfa. Ni zaidi ya kutoa kafara za wapumbavu. Hari abantu banegirisha cyane cyitwa materaniro. Kuna watu ambao wanadharau sana ibada. Gwese muje mu materaniro buri munsi gukora. Eti mnaenda kwa ibada kila siku kufanya nini? Biblia ngo niwegera. Biblia imesema ukikaribia. Kwegera nukuza mu nzu y'Imana. Ukaribia ni kuja nyumbani pa Mungu. Niwegera usumva. Ukikaribia utasikia. Kandi ngo niwegera ukumva. Na ukikaribia na kusikia. Biraruta gutanga ibitambo kubitamba by'abapfapfa. Ni zaidi ya kutoa kafara ya wapumbavu. Umupfapfa ni umuntu ukora ikintu. Pumbavu ni mtu anayefanya kitu atazibwira ko ariko kuri. Ambacho hajui na anadhania kuwa ni ukweli. Yego. Ichimana ishaka cha mbere niki? Kile Mungu anakitaka kwanza ni nini? Paulo yandikiye Abaroma. Paulo akawaandikia Warumi. Ibice 12 n'umurongo wa 12 mstari wa kwanza. Yaravuze ngo ndabinginga bene data. Akasema na wasii ndugu zangu. Ngo mutange imibiri yanyu. Itoeni miili yenu. Bibi bitambo bizima. Iwe dhabihu. Kandi ngo vyera bishimwa n'Imana. Na takatifu inayosifiwa na Bwana. Uko niko kuikorera kwanyu. Akasema hiyo ndiyo ibada yenu kamilifu. Kandi aravuga ngo mwitandukanye n'abandi. Na akasema muachaneni na kina nani. Nabiki gihe. Msijifananishe na watu wa sasa. Kandi ngo mudahwanye. Ambao hamufanani gose kabisa. Ahubwo ngo mugira gute? Bali mfanyeje? Muhinduke. Badilike. Maana irashaka abantu bahindutse ntishaka abantu batamba ibitambo. Mungu anahitaji waliobadilika, si watu wanaotoa kafara. Satani yazanye rero mu rusengero. Na hiyo ndiyo mchanganyiko Ibilisi alileta kanisani. Yazanye abanyamafaranga. Ibilisi akaleta wenye hela kugira ngo baze bafinance amatorero kugira ngo bashumba baze bacicika. Ili waweze kufinance makanisa ndio wachungaji wanyamanze. Nguyu ni uzutanga amafaranga menshi. Eti huyu ndiye utoa pesa nyingi. Ukuvuga ko tumuvuze yosohoka. Tukimzungumzia anaweza akatoka. Niwegera ukumva. Ukikaribia na kusikia. Biraruta gutamba ibitambo by'abapfapfa. Ni zaidi ya kutoa kafara ya wapumbavu. Kuko batazi ko bakora nabi. Yego abapfapfa ntibazi ko bakora nabi. Wapumbavu hawajui ya kuwa wanafanya vibaya. Iteka ryose umuntu akora ikintu kitaricho. Mara kwa mara mtu akifanya kitu ambacho si halali. Habe yibwira, habe nubwo nabantu babona ko ari cyiza. Hata kama watu wanakiona kuwa ni chema. Ariko Imana ibibona ko yakoze nabi. Lakini Mungu anaona amefanya vibaya. Hello?
Bwana sifiwe sana. Amen. Inzu y'Imana tugomba kugira ishaka ryayo. Nyumba ya Mungu lazima tuwe na shauku na nyumba. Imana ikeneye amafaranga. Nyumba ya Mungu haihitaji pesa. Yesu yaravuze ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana. Akasema Yesu tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hanyuma ngo ibindi byose tuzabyongerera. Nayo mengine mtaongezewa. Ni nacho kibazo dufite mu matorero. Na hilo ndilo tatizo tunalo katika makanisa. Tugashaka finance mbere yuko dushaka Imana. Tunatafuta finance kabla hatutafuta ufalme wa Mungu. Ngo tuzobwira abantu ngo kera sente tumaze kuyigura ngo nibyombo. Tawaambia watu kama tumeshanunua sente hiyo keyboard. Hanyuma ikintu base bagenda babwira abandi niki? Wanawaambia wengine nini? Vyuma byose by'kanisa biraha. Vyuma vyote vya kanisa vipo. Imana ndikangwa n'ivyuma. Mungu haogopeshwi na vyuma. Ndikangwa n'imitima imenetse. Mungu anaogopeshwa na mioyo mikunjufu. Yesu yaravuze ngo babiri. Yesu amesema wawili ambao wako pamoja. Ngo nzabana nabo. Nami nitakuwa pamoja na wao. Imana ndikangwa na mega church. Mungu haogopeshwi na kanisa kubwa. Itorero Imana ibarasugisha bw'abantu. Kanisa Mungu analihesabu si wingi wa watu. Ariko bari mu bushake. Mungu anawahesabu wachache lakini walioko katika mapenzi ya Mungu. Bice 5 n'umurongo wa mbere. 5 mstari wa kwanza. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe. Yego numara kwinjira mu nzu y'Imana. Kiingia nyumbani pa Mungu. Tukihutire kubumbura akanwa kawe. Usikimbilie kufumbua kinywa chako. Yego. Kandi ntugakundire umutima wawe kugira isusu ryo kugira ico uvugira imbere y'Imana. Kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishusho. Nukuvuga ko kugira kumva maranga mutima yo kumva kugomba kuvuga imbere y'Imana. Na usikubalie moyo wako kuwaka kusikia unafaa kuongea mbele za Mungu. Ngo karumva yatse. Kuna watu wanasema nasikia nikiwaka. Ngo nibareka humeke. Wacha nipumue. Habe n'uguzaka. Hata kama uwake. Uzasabe baguhita umwanya yo kugomba kuvuga. Omba upewe muda ndio uweze kuzungumza. Cheka guma wake ndabwo. Nyamanza endelea ku. Twese twari twatse. Sote tungewaka. Musi umwe babwiye Mose. Siku moja wakamwambia Musa. Baramubwira ngo umwe muri babantu 72 bari basiga batonyise. Kwa watu 70 wawili walikuwa wametawanyika. Maana ngo yari yamubwiye ngo afate 70 mu mazu yose ya Israeli. Mungu alikuwa amemwambia chukua 70 katika nyumba za Israeli. Aenda akichukua watu. Hanyuma ngo abashane ku musozi. Alafu wapeleke mlimani. Ngo barambikeho ibiganza. Awekelee mkono. Imana iramubwira ngo nzafata nzenda ku mwuka wawe. Mungu akasema nitachukua moyo wako, roho yako. Hanyuma bano bose 70. Na hiyo roho yako nitaenda nikigawanya kwa watu 70. Bashira yitegeko ngo bagende. Na akawaweka sharti waende. Babiri baratonyika. Wawili wakatawanyika. Nubu hari abantu batonyika. Na sasa kuna watu ambao watawanyika. Ibitaramo buri munsi birataramwa. Ibada siku zote zipo. Buri munsi abantu baje muri za kesha. Watu wanaenda kwenye mkesha. Buri munsi bikorwa by'Imana birahari. Kazi za Mungu zipo. Ariko hari abantu batoranijwe ariko basigaye. Lakini kuna watu ambao wameteuliwa lakini wamebaki. Ngo umunsi mose barambitseho ibiganza. Siku Musa amewawekelea mikono. Ngo barya nabo ho batawanyika Imana ari nyembabazi. Na Mungu ni mwenye rehema. Tekereza Imana itaritaye kubera yage batawanyitse. Fikiria Mungu hakujali wale ambao wametawanyika. Ariko Mwuka yujuje muri barya 68 na barya babiri nabo barafatwa. Lakini Mungu akajaza kwa 68 pia hawa wawili akawajaza na roho. Rero ntimugatangazwe abitwa ko bari mu nzu y'Imana. Ndio maana msishangazwe na wale wanaojiita kuwa nyumbani pa Mungu. Bavuga kundi ariko baratawanyika. Hata kama wananena kwa ndimi lakini wametawanyika. Nubwo bahanura. Hata kama wanatabiri. Bali wameshatawanyika. Nubwo bakora ibyo bakora mu nzu y'Imana. Hata kama wanafanya wale wanayofanya nyumbani pa Mungu. Lakini akina hao bigeze bajana na bose ku musozi. Hawakuenda mlimani pamoja na Musa. Mose yabarambitseho ibiganza. Musa hajawawekelea mikono. Nubwo baririmba neza. Hata wanaimba vizuri. Nubwo bakora ibyo bakora mu nzu y'Imana. Hata wanafanya yale wanayofanya nyumbani pa Mungu. Lakini hao wametawanyika. Abo ntibigeze babona umugabane w'ikiganza cha Mose. Hawakuweza kuona urithi wa mkono wa Musa. Kubera ko ari umunyembabazi. Lakini Mungu kwa sababu ya rehema zake Mungu akawaacha wakajaa roho Mungu. Kama ni kuomba na shetani anaomba sana wala kuomba sio njia ya uzima, nakwambia usijivune. Kama ni kuimba na shetani anaimba sana wala kuimba sio njia ya uzima, nakwambia usijivune. Haleluya. Ushobora kuzura umuka w'Imana watabanyisiriya. Unaweza ukajara wa Mungu ukiwa mtawanyika huko. Abandi bari mu bitaramo, wengine wakiwa kwenye ibada, abandi bari imbere y'Imana, wengine wakiwa mbele za Mungu. Na uririya mu mazu gafatwa. Nawe ukiwa uko nyumbani unashikwa na roho. Ukawa uhanuriri. Na ukawa unaweza kutabiri huko. Ariko ndwi mu mubari w'abantu barambitswe ibiganza. Lakini haupo katika orodha wale waliowekelewa mikono. Chani mwambie ndugu zangu. Inzu y'Imana, nyumbani mwa Mungu isaba discipline. Inafaa kuwa na discipline. Ntabwo kufa kugenda ukushaka. Si kutembea vile unataka. Ntabwo ari ukuvuga ukushaka. Si vile unavyotaka. Ndio wadukangisha indimi zawe. Wezi ukatukanga na ndimi zako. Inaweza hata ukajaa kwenye kujaza. Kwenye baa na kuweza kutabiri. Ushobora gukora n'ibintu ukabikorera iriya wagiye. Unaweza hata ukafanya mengine huko uliko kwenda. Maana ni nyembabazi. Mungu ni mwenye rehema. Kumuka akakuzaho. Anaweza akaacha roho wake amkukujini. Ariko muri wa mubari w'abantu 68. Lakini haumo kati ya hao orodha wa 68. Biriyo
biracyariho izatuma tuzizere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi bizatuma dushima nibuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiriye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya! Ishaka ry'inzu y'Imana ko shauku ya nyumbani pa Mungu inaniwa. Chamba kugira ngo twese tugire ishaka. Ingelifaa sote tuwe na shauku ya nyumbani pa Mungu. Biragukwiriye naje. Inakufaa hata mimi inanifaa. Kuko Imana iri mu ijuru, kuko Imana iri mu ijuru, nawe ukaba mu isi, nawe ukaba mu isi. Nuko rero amagambo yawe azaba make. Amagambo yawe mu nzu y'Imana azaba makeya. Maneno yako yawe machache. Do you know meaning? Unajua nini? Unajua inamaanisha nini? Nabibabwiye mu gitondo buke. Nimewaambia asubuhi. Nuhabwa n'ijambo mu nzu y'Imana. Ukipewa neno nyumbani pa magambo yawe azaba make. Maneno yako yawe machache. Azaba make. Yawe machache mno. Ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yago arakomeye kurusha amabuye. Kubw'ururimi tubona umugisha, kubw'ururimi tuhabwa umuvumo. Rinda neza ururimi rwawe kuko nirwo ruzagutunga. Doreza Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Nugarama mu nzu y'Imana, ukifika nyumbani pa Mungu, uhabwa n'ijambo, upewe neno, uzuvuga gake, sema machache. Kubera iki? Kwa nini? Hariho gahunda, kunayo mpango. Abantu benshi bazabona nabo bahaye gahunda. Kuna watu wengine wakipewa mpangilio, kandi mwese baje ntimuza muyobora hano, na sote si mnaongoza hapa. Uzarebe igihe wayoboye. Angalia vile ukiongoza. Iyo baba kubwira ngo reka tuse tugire. Wakikwambia wacha tufanye hivi tena, uzamva umeze gute? Unasikia ukiwaje? Undi gahunda ni ikire. Mpangilio ni nini? Ishaka ry'inzu y'Imana, shauku ya nyumba ya Mungu. Hagomba kubaho gahunda mu nzu y'Imana. Lazima kuwe na mpangilio. Iyo hariho gahunda, kukiwa na mpangilio, nimewaambia asubuhi, itegeko, sheria, itegeko, sheria ntirigirira akamaro washizeho, halimfaidi yule aliyeweka, ahubwo rigirira akamaro cyane abo barishiriye, bali linawafaidi sana sana waliowekewa. Itegeko bundi iyo rihagiye, sheria ikiingia, umuyoboro mwiza, huo ni mwongozo mzuri, ni malezi mazuri, mwalimu mwiza, mwalimu hata mzuri, ushobora kwigisha umuntu ambaye anaweza kumfunza mtu, habe nubwo bari mukubaganya, hata akiwa ni mtu mwenye mgugu. Itegeko likamubwira ngo hanga sugufa. Sheria inamwambia hapa si kusema sema, hapa utembei kama vile unasema, hapa ni kwenda hivi, mpaka uzaba umuntu muzima, utakuwa mtu mzima. Kandi ubundi itegeko rihari discipline ni ikire. Sheria ikiwepo discipline ni yo kugutegurira, discipline ni kukuandalia kugira ngo usagera heza hejo hawe hazaza, ili ufike kesho yako nzuri, kugira ngo ugere muri destiny yawe, ili ufike kwenye kesho yako. Hagomba kuhaba kwigisha discipline, lazima kuwa na watu ambao wanakufunza discipline, hanga urahagera na kukuambia hapa utafika, hapa huwezi ukakanyaga, hivi wemerewe kuivuga, hii unakubaliwa kusema, hii haukubaliwi. Ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yarwo arakomeye kurusha amabuye. Yohana ubutumwa bwiza, Yohana mtakatifu ibice 2:14. Biblia iravuze iti ageze mu rusengero asangamo abahatundira. Yesu ageze mu rusengero asanga harimo abantu bacururiza mu rusengero, ahatundira inka n'intama n'inuma, bari bafite ngo intama n'inka n'inuma, n'abandi bicaye bavunza ifeza, ngo harimo n'abayeshanjeri, abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, hanyuma ngo abohekanya imigozi ayifata nk'ikiboko, bose abirukana n'intama bose ngo abivuta n'inka mu rusengero, n'amatungo yabo, amena ifeza z'abaguraga inuma. Ati nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro. Amen. Ishaka ry'inzu ya data, shauku ya nyumbani pa Mungu inani. Ni bande bagomba kugira ishaka ry'inzu y'Imana? Ni akina nani ambao wanafaa kuwa na shauku ya nyumbani pa Mungu? Ni mimi hata wewe. Si wachungaji pekee. Wewe wakili Yesu Kristo, kila mmoja aliyempokea Yesu umwami n'umukiza kama mfalme na mwokozi, ugomba kugira ishaka ry'inzu y'Imana. Lazima uwe na shauku ya nyumbani pa Mungu. Nakavogera inzu y'Imana urebera. Mtu asiinjilie kanisa la Mungu kiangalia.
Nimewambia asubuhi ibyo tuzabazwa niki? Tutaulizwa nini? Munda zabazwa icyo yarashoboye gukora mu gihe cye. Mtu ataulizwa kila alikuwa anaweza kufanya wakati wake, ntiyagikora mu gihe cyiwe, lakini hajafanya vizuri kwa wakati wake. Ukinyamanza mu gihe cyo kuvuga, kwa wakati wa kusema, uzabazwa n'Imana. Utaulizwa na Mungu. Kubera kutavuze, kwa nini hujasema? Kandi ibyo wari kuvuga, na yale ungelisema zari kugira kamaro muri ico gihe, yangelifaidi kwa wakati huo. Abantu barakurinze uvuge bakizwe, abantu barakurinze ukoreba. Mese nutavuga ninde uzavuga mu mwanya wawe, kandi nutakora ninde uzakora mu mwanya wawe. Haguruka uvuga ubutumwa bwiza, kuko iminsi yawe usibarirwa kurushi. Haleluya, haleluya. Ijambo ryawe nimo neno lako, hari mu buzima Imana yashizemo. Kuna maisha ambayo Mungu ameweka, ushobora gukisa ubuzima bw'abandi, ambayo inaweza ikaponya maisha ya wengine, wengine, ntibinjire mu kaga, ili wasiingie kwenye ole. Na unanyamaza wakati wa kusema. Imana izakubaza impamvu utavuze mu gihe cyo kuvuga. Mungu atakuuliza kwa nini hujasema na wakati wa kusema. Hari n'abandi bavuze mu gihe cyo guceceka. Kuna wengine wamesema wakati wa kunyamaza. Umuntu wese uvuga igihe cyo guceceka, mtu ambaye anazungumza wakati wa kunyamaza, ibinyuranye n'ubushake bwe, anaongea tofauti na mapenzi ya Mungu. Yesu ngagera mu rusengero, Yesu akafika hekaluni, ngasanga urusengero rw'Imana, akapata hekalu ya Mungu, ngo barugise isoko, wameweza kuifanya kuwa soko. Kandi ngo isoko nayo ifite akajagari, soko ambayo ilikuwa na kelele. Kuna masoko nayo agira taratibu. Kuna masoko ambayo yana taratibu, ifite taratibu, ambayo yana taratibu. Ushobora kuinjira na ukakubira ngo usokera hano. Unaweza ukaingilia hapa na kuambia utokei hapa. Si mnaingia kwa supermarket. Hari inzira yo kuinjiriramo. Kuna njia ya kuingilia. Uzoze ngurigange no mara usokera mu nzira yo kuinjirira. Ukuje eti wewe utokee kwa njia ya kutoka. Uzasanga kantu gatoya kangana nkuko. Utapata kitu kidogo kama hiki. Kandi kagakobwa na kabinti. Kakubwira ngo itegeko rivuga ngo subirayo. Kakwambia sheria inasema rudi. Uzengurukiriya. Uzunguke huko. Usokere mu ruriya muri. Na utokee kwa mlango huo. Yes, hilo ndilo sheria. Imana igomba kugira discipline. Nyumba ya Mungu lazima iwe na discipline. Kabla hano umuntu wese yumva ngo ashaka kuvugira azavugira. Si pahali kila mtu anasikia kusema aseme hapa. Uzawitegura gute iyo uza mu nzu y'Imana? Unajiandaaje ukija nyumbani pa Mungu? Ngo hari amateraniro utekereza gute? Wakisema kuna ibada unafikiriaje? Ni gute uzutekereza witegura gute? Unajiandaa kivipi? Uzuteka ukarya kugira ngo uhagone kugenda. Unapika ili ushibe ndio uende. Cyangwa hari ibindi witegura. Ama kuna mengine ambao unajiandaa. Daudi yaravuze ngo iyo numvaga. Daudi alisema nikiwa nikisikia. Numvaga ko hari gitaramo. Nikisikia kuwa kuna ibada. Ngo tuja mu nzu y'Imana. Kwa tena nyumbani pa Mungu. Daudi ngo yaraneze. Daudi alikuwa anafurahi. Uzawitegura nize material. Unajiandaa na material gani? Uzawitegura gute haja gusenga? Unajiandaa kivipi ukienda kushiriki? Nikie kitu utegura. Ni nini ambao unaandaa? Tekereza ufite appointment n'umuyobozi. Fikiria ukiwa na appointment na kiongozi. Enda chief cyangwa governor. Chief ama governor. Akakubwira ati kwa kabiri anakuambia Jumanne uzaze tuonane. Uje tupatane. Ukitegura gute? Utajiandaje? Utekereza ukundu uzawitegura ugiye kubonana n'Imana n'ukundu uzawitegura. Fikiria vile unajiandaa ukienda kuangana wa viongozi ama Mungu. Ufite appointment y'umuyobozi. Ukiwa na kuonana na kiongozi. Ikintu cha mbere uzukora. Ya kwanza unaifanya. Uzawubahiriza gahunda. Utatii muda. Discipline. Kuwa na discipline. Keep time. Unaangalia masaa. Uzawinjira saa ngapi? Unaingia saa ngapi? Amateraniro aho usengera batangira saa ngapi? Ibada pale unashiriki wanaanza saa ngapi? Barangiza saa ngapi? Wanamaliza saa ngapi? Uzawinjira giheke? Unaingia saa ngapi? Usohoka giheke? Unatoka saa ngapi? Wabona ngo muzu y'Imana ngo icyo mpakundira? Ati pale napendea nyumbani pa Mungu. Unaingia vile unataka. Unasohokera igihe ushakiye. Na kutoka utakavyo. Ndio babwiye. Nani aliyewaambia? Babwira Imana igira present igira izihamagara apere y'abantu bubahiriza n'amasaha yo gutangira. Mungu anaita wale ambao hata wanaheshimu masaa ya kwanza. Kama kampuni, nimba seminari, kama semina, nimba ibimina vya hano mu muhana, kama hizi mashirika za hapa jijini, amasaha ya nyuma, wanaweka masaa ya nyuma, hanyuma bakaza no gusoma abantu batendinze, na wanakuja kusoma watu ambao wamefika. Why Imana idashobora kusoma batendinze? Kwa nini Mungu asiwaite waliofika? Iyo abantu bagiye muri semina, watu wakiingia kwenye semina, hari hikaya abantu bandikaho, kuna kitabu cha watu ambao wanaandika abashitse mbere, waliofika kwanza. Nukuvuga ko babayobozi, viongozi hao babazigiye babumbira yakaye, wanajua saa zile watafunga kazi. Baza batawanyika, kuna wale ambao wanatawanyika, bafite izindi za maneko ziriyo, wakiwa na watu wengine ambao wanaendelea kuwachunguza. Hawajaandika? Tunakuja. Akaza bagiye kuandika kiandikisha. Anakuja kama wanataka kuandika yamara kuandikisha. Akimaliza agahita subirayo. Anatoka. Baje guhemba desa. Wakaenda kulipa 200. Agahita ipresent. Na anakuja. Ariko hari igihaza hura n'abantu nabo bahatari. Lakini saa zingine anapatana na watu ambao ni hatari. Wewe. Anasema wewe. Waje kuandikisha igihe cyo kuandikisha cyari. Umekuja kujiandikisha wakati wa kujiandikisha kwa mpita. Nimba abantu bafite ubwenge bwo kumenya wachereshwe. Kama watu wana akili ya kujua waliochelewa. Tekereza Gabriel. Fikiria Gabriel. Utekereza Imana yewe. Fikiria Mungu wa mbingu. Uzawitegura gutufite appointment. Unajiandaaje ukiwa na appointment ya kiongozi?
Unavaaje? Iyo ugiye kubona n'umuyobozi. Ukienda kupatana na kiongozi. Wambara neza. Unavaa vizuri. Kwambara smart. Ni mbona umugabo ushaka ka costume. Unaangalia suti kama wewe ni mume. Mama cyangwa umukobwa ushaka ihuzu yitse. Kama wewe ni mama unaangalia vazi nzuri iliyo. Na hata unaendea kibeti ya wengine. Kana bana bwa burundi bwo gukurungira haruresha ngiri. Na si ile kibeti refu. Bena kanga kushogeka mu kaboko. Ile ambayo unaweza ukaekelea mkono na kutembea. Unatembea kama mtu wa. Ili ukifika mbele ya kiongozi asikuangalie kabisa. Yes. La. Ukija nyumbani pa Mungu unavaaje? Unajiandaa. Watu ambao wanakuja wakivaa uchi. Umefikiria pahali wa kwenda? Umefikiria pahali pa kwenda kabla usimame? Ukija ukiwa umepasua mpaka huko. Hawa mabinti ambao wanavaa kwenye harusi. Tumewakatazia kuvaa skati fupi. Ngo bagira ubundi bwenge. Eti wakakuwa na akili nyingine. Bakambara maremare. Wanavaa refu. Ariko bakama barishanyura likagera. Lakini wanapasua inafika mpaka hapa. Hagasigara kandu gatoya hano gafashe. Inabaki kitu kidogo iliyoshika hivi. Akipiga hatua hivi. Yahuzi kaburupande. Hiyo nguo inakuwa kama vile kitenge. Kuna nguo zingine zilikuja za warembo. Gukenyera gusa. Za ku agakisha kwa fundi sifundo likabarire baba. Anafunga hapa inaangalia. Umuntu akazagenda ameze gute? Mtu anatembea akiwa hivi. Hizo design mwazikije. Hizo style mmetoa wapi? Ndashobora kwambara ibintu byiza. Kwa nini msivae vitu vizuri? Mtu yambaye pasura. Mtu amepasua. Kandi wambari umuntu wambaye neza. Na umemvalia mtu aliyevaa vizuri. Na gushuka umukobwa uraho ntufite na fiance. Na hata wewe huna mchumba. Numara ugende wiyandake. Alafu utembee hivi. Nenda muhungu uzogushaka. Ni nani atakaye kuoa? Ufite kinwerere. Una line. Iyo umuntu aja mu buyobozi. Mtu akiingia kwenye uongozi. Unisokoza no musatsi. Hata unachana nywele. Ndetse ukaja no muri salon. Na hata unaenda kwenye salon. Kazubwira umuntu wakogosha. Unamwambia mtu ambaye anakunyoa. Nogosha neza haranda ufite kuja. Uninyoe vizuri kuna pahali nitaenda. Wamubwire gabya bikiri ibanga bitazafa. Usimwambie kwa sababu ni siri isiharibike. Nogoshe neza. Uninyoe vizuri. Ukaza wireba mukio. Unajiangalia kwenye kioo. Umutima wazo ureba mukwe. Moyo wako unajiangalia kwenye. Usha munzu imana usuri umutima wako. Ukija nyumbani pa Mungu unaangalia moyo wako. Abantu bari gukuza bafite ibinwerere. Watu wanakuja wakiwa na malaini. Abahungu bari mu gusukisha imisatsi. Vijana ambao wanashuka nywele. Mnaenda wapi? Ikivuga tuvuga nisi turimo kandi tugose n'abanyabeshi bategereje ifirimbi ya nyuma tagoba Yesu yaradutsindiye. Mnaenda wapi ndugu zangu jamani? Ni nani kiongozi atakupokea ukiwa hivyo? Kama unaogopa kwenda mbele ya kiongozi, unakuwa na ujasiri wa kwenda mbele ya Mungu. Je, mmekuwa watu watamu vipi? Ja kujinyoa na kuweka line. Nywele ambayo haijachanwa. Watu ambao wanaenda kwenye kinyozi. Heti kuna mashini ambazo zinakunja nywele. Unazani mtu ana nywele hizo. Wengine wanajikunja nywele. Eti huyo ameanza kuimba kwa YouTube naye anachana. Nawe ana subscribe kama 100. Ama 100 hivi. Eti huyo ameanza kuwa mwinjilisti. Fikiria nywele. Nywele ambayo haijachanwa. Ilikuwa ni ishara ya nini? Abasazi ya wenda wazimu. Ukipatana na mwenda wazimu barabarani, ishara ya kwanza ilikuwa nywele. Ukiona kama hajachana na nywele nyingi, ulikuwa unatoroka. Mtu ambaye hana akili hata ya kujichana na kujinyoa. Fikiria hao ndio waimbaji walioko nyumbani pa Mungu. Hata hao ndio wanaongoza president kwa nyumba. Mungu mbinguni ameshangaa. Alafu wachungaji eti wanyameanza. Ngoni bavuga ngo bakristo baragenda. Eti wakisema wakristo watoke. Wataenda wapi? Ngoni bavuga ngo rakeketse. Wakisema eti wanashukiwa. Uyu ngo rakeketse. Huyu ameshukiwa. Abasaya amashuku maguke. Naye atatemeke. Ngo ntavuga ukuri. Hawezi sema ukweli. Baragenda barashahe. Wataenda wapi? Reka mbabwire ikibazo cyabaye gikomeye muri Yerusalemu. Tani waambie tatizo kubwa katika Yerusalemu. Biblia ngo Nehemia. Bila inasema Nehemia amerudi Babiloni. Hanyuma ngo afata Eliashibu. Akamchukua Eliashibu. Ngo bari basigira responsibility Yerusalemu. Ndiye akamwachia responsibility za kanisa. Akamwambia wewe ndio reverend sasa. Cha mimi nirudi hapo. Alafu muda mdogo nitarudi. Eliashibu amefanya nini? Ngo yiyuze na Batobia. Amejiunga na akina Tobia. Hanyuma ngo afata Batobia. Akachukua akina Tobia. Ameshangaa sana. Waramwubakira. Akamjengea.
amwubakira akamjengea aho babikaga amaturo yo mu nzu y'Imana pale walikuwa wanaweka akiba nyumbani kwa Mungu. Tobia na Geshemu na bali abandi akamchukua Tobia na Geshemu na wengine bose arabafata bashira mu nzu y'Imana akawachukua na kuweka nyumbani pa Mungu. Hanyuma mu nzu y'Imana ihinduka isenga, nyumba ya Mungu ikabaki kuwa ni kama imechakaa. Abashumba mwe muri hano, wachungaji mlioko hapa nabandi muhaye munumva na wengine ambao mnanisikiza pale mlipo, ni bande mwasigia amatore, ni akina nani mmeachia kanisa? Kandi bali Eshabu bali musigara amatore, na akina Elishabu wanaachiwa makanisa, yaratangijwe na bande Nehemia, akiwa imeanzishwa na akina Nehemia, kuyahindura wanabadilisha, barangiza wakishiza mu batobi, alafu wanaingiza akina Tobia. Hizo zitambara muri mukubona, hizo vita mnaziona siva hehe, zinatoka wapi? Siva kuri ba Eshabu, zinatoka kwa akina Elishabu. Kandi bili yambwe ngo Elishabu yari umutamzi, Biblia inasema Elishabu alikuwa kuhani, ariko ngo ntiyigeze yita kuri utamzi, lakini hakujali na ukuhani. Wewe bonye kugushudikana ba Tobia ari byo bimufika, ameona kuwa rafiki na Tobia ndio ina maana. Biblia yambwe ngo Yesu ageze mu rusengero, Biblia ikasema Yesu alipofika hekaluni, Bwana asifiwe sana, asifiwe, bafata kiboko, akachukua kiboko na kuwatandika, babasohora hanze, akawatoa nje. Ababwiye mu gitondo, mwambie asubuhi, Yesu yagunduye isiri komeye cyane. Yesu amegundua siri kubwa, ngo yaje gusanga babayobozi bo mu rusengero, amekuja kupata hao viongozi wa hekaluni, bari bashuditse n'abari abantu b'abacuruzi, ndio walikuwa marafiki na hao watu wafanya biashara, bari abacuruzi baba mu rusengero, ngo na hao wafanya biashara walikuwa kanisani, hari imisoro baherezaga ba pasiteri, kunazo walikuwa wanalipa ushuru kwa kina pastor. Yani magamba abo bose bari abantu bari abakozi ba pasiteri, hao walikuwa ni watumishi wa kina pastor. Ba pasiteri bati ntama zabo, pastor wakaacha kondoo zao, binjira muri business, wakaingia kwenye business. Kandi business bayikorera he? Na business wakafanyia wapi? Bayikorera mu nzu y'Imana, wakafanyia nyumbani pa Mungu. Yesu ngoraraka, Yesu akahuzunika, aravuga ngo akasema aba nibo basigaranye ngoro y'Imana, hawa ndio wanabaki na nyumba ya Mungu, aba nibo basigaranye umurimo wa Data, ndio wanabaki na kazi ya Bwana. Yesu ngo agira ishaka ry'Yesu, Yesu akawa na shauku ya nyumbani, bafata ikiboko, akachukua kiboko, akibakubita arabasohora, akawapiga na kuwatoa. ngo nta kindi kiboko, mwambia hakuna kiboko, ni ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu. ureke tugira ishaka, chatuwe na shauku. Ishaka ni iki rero? Shauku ni nini? Nsa kugera ku musozo wo kurangiza, nikija kutamatisha, dore Imana icyubahiro, pe Bwana utukufu, baza mu rutengero bashima Imana iteka kuri uwo mugisha bahawe. Ishaka risobanura ibintu byinshi ariko ndavuga bitatu. Shauku ina maana mengi lakini nitasema tatu tu. Shaka mu Cyongereza biravuga ngo ni passion. Shauku inaitwa shauku kwa Kiingereza. Biravuga ngo ni umuriro, ni moto nguba mu mutima w'umuntu ambaye inakaa ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nguba mu mutima w'umuntu imbere ambaye inakaa ndani ya mtu ndani, ngumutera imbaraga inayomweka nguvu zituma akora icyo agomba gukora, zinazomfanya afanye kile anayofaa kufanya. Niki shauku ni nini? Imbaraga zitagaragara, ni nguvu ambazo hazionekani, azagirira ishaka ry'umurimo akora, azo mtu anakuwa na shauku ya kazi anaifanya, mahaguruka inamfanya asimame, kubera ko hari umuriro ubukingiranye magufwa, kwa maana kuna moto uliofungwa ndani yake. Sindebere ibingi, anasema sitaangalia haya. Bani mwe mureke tugira ishaka ry'inzu y'Imana. Zangu wacha tuwe na shauku ya nyumbani pa Mungu. Ndio uja muri ofisi ya leta atambaye inkweto? Nani anaweza kwenda kwa ofisi bila kiatu? Ndio ugenda atambaye inkweto? Nani anaweza akaenda bila kiatu? Kubera ko mukuza kwimaza bawo. Kwa nini wanakuja madhabahuni? Abantu bakaza bambaye inkweto. Watu wanakuja kuvua viatu. Daboro ni sereri. Hiyo bila viatu. Uretse nivyo. Acha hiyo. Abenshi ni za simirikwire bambaye. Simirikwire. Kiatu si ya ngozi. Kiatu ambayo si ya ngozi. Kandi simirikwire. Na kiatu ambayo si ya ngozi izinuka kuruta uruhu rwanyagiwe hanze, inanuka kuliko ngozi iliyonyeshewa nje. Kuko ndabivuga abantu bazifite barazizi. Watu ambao wanazo wanajua. I know. Najua. Simirikwire. Kiatu ambayo si ngozi. Usoge sigundi uri mugwenda uzabonera nayo kwa musike. Na hizi socks ambazo zinaonekana kabisa. Kubisemo kaga socks wakubise muri simirikwire. Unaweka hiyo socks alafu unaweka kwenye kiatu si ngozi. Alafu unacheza dakika 30. Imbuga zo kurya. Mumbwa inaweza kukuuma. No warangiza. Alafu ntiyabahe kwa kubaha Imana. Hakuna kumheshimu Mungu. Tiubashe n'abantu. Hujaheshimu watu hao. Hanyuma uraje wambaye za nkweto zazinuka. Alafu unatoa viatu hizo ambazo zinanuka. Uratambutse nguje kubyinira. Unapita eti umekuja kumchezea Mungu. Nimba abantu banga ubuchafu. Kama watu wanakataa uchafu. Why Imana itanga ubuchafu? Kwa nini Mungu asichukie uchafu? Imari kintu chine naguza. Kama kuna kitu ambacho kina Maana niyo yangu. Mungu ndiye wa kwanza. Uzogende kwa president wambaye sere. Nenda kwa rais ukiwa na uzoje kwa chef d'aveni hangaha kwa. Nenda hapo kwa chifu hapa. Wambaye sere. Ukiwa bila kiatu. Ni kimenyetso chiki? Ni ishara ya nini? Ni kimenyetso chiki? Ishara ya? Sababu tu ni musazi. Utasema huyu ni mwenda azimu. Kindi cha gatatu kigaragaza musazi ni. Ya tatu ambayo inadhihirisha mwenda azimu. Imyenda ishanyaguritse. Mavazi yaliyopasuka pasuka. Iyo afite umusatsi mwinshi. Akiwa na nywele nyingi. Kandi udasokoje. Na bila kuchanwa. Hanyuma kagiriki.
alafu akuwe na nini deshire akagira deshire akiwa na vazi lililochanuka hanyuma akaba atambaye n'inkweto bila kiatu icyagatatu akambara imyenda ishanyaguritse tatu avae vazi ambazo zimepasuka nturinda mwegerana mtu huyo utakaribia urahita witasa mbere utaenda mbali kugira ngo karibu umuhereze inzira ili umpe njia hari umuntu hanga mu muhandi mwambwe nta muntu muzamubona hanga Santoni kuna mtu mnaona hapo Santon ndetse hari gaza yimuka kajahari yahirya haje nko mataniti kuna saa zingine anaenda hapo karibu na hari matani yawinjira hari muri iriya gate izaje kuri safari pale unaingia hapo ukienda safari nta mugabo muzamubona umeze wihe sine mnamuona mume ambaye anafanya hivi uzogende ni muri unyamutima uve mu modoka toka kwa gari kama wewe unaroho na muhobera uende umukumbatie umubwire ati ndagukumbuye mwambie nilikuwa nimekumesi ninde wogenda muri mwebwe ni nani anaweza kwenda na nini hari abakristo bamwe kureba kuna wakristo mmoja ukiangalia bakagutera ubwoba wanakuogopesha kubera ko ibimenyetso bibaranga kwa maana ishara zinazowagaribisha si ya nyumbani kwa Mungu nizo hanze ya nje niyo mambo abacuruzi ndio maana wafanya biashara bafashinga wamechukua ngombe bafata n'intama kachukua hata bafata n'inuma babizana mu na hata njiwa wakaleta nyumbani pa Mungu warangiza ngo duceceke gusa alafu tunyamanze tunyamaze ishaka ry'inzu ya data riranga shauku ya nyumbani pa Mungu inaniwa harageze imefika aho bantu bakora iby'ukuri pale watu wafanye ya ukweli Bwana sifiwe sana amen Bwana sifiwe sana asifi mundu karagarara hano ha umwanya tu amepewa muda hanyuma ngo hano ngo nije chef eti mimi ndio chairman hapa nyina hano ni reverend mimi ndio reverend ngo hano ngo ni reverend mimi ndio reverend ngo kandi ngo ndakora ngo ico numva ngo kandi reverend ngo ni inshuti yanjye na reverend ni rafiki yangu izo ni mvugo z'abadayimoni hiyo ni misemo ya mapepo mundu yaje gukora icyakora agatangira kubesha no mtu akitaka kufanya atakachofanya anaanza kudanganya mwubahe imizo y'Imana ogopa nyumba ya Mungu uwe na discipline uwe na discipline kama kila pahali kuna sheria kwa nini kanisani ndipo muweze kuingia tu na hata huko kwenye toilet kuna sheria kwa nini nyumbani pa Mungu kusiwe na sheria eti mtu vile ameamuka aje ndio afanye kanisa alafu watu wanyamanze tu wamwangalie ni kanisa la nani simwe bavuga butumwa sinyindo wahubiri buri bwo butumwa tugomba kuvuga hii ndio injili tunafaa kusema nimba tutaragira ico bita kuvangura kama hatuna kuweza kuchambua umenye ko uyu muntu akishije mtu ukimwangalia unajua huyu ameokoka kitabu cy'ingenzi kiravuga ngo Mukristo kitabu cha msafiri kinasema Mkristo bageze mu isoko na ndugu yake wamefika sokoni bataravuga n'ikintu na kabla kusema jambo bantu baravuga ngo abantu barakishijwe watu wakasema hawa wameokoka ngendo yao yarabaranga hata mwenendo wao ulikuwa unawadhibitisha ziswa Bakristo mitume wameitwa Wakristo muri Antiokia huko Antiokia Yesu ngo yari izamutse Yesu alikuwa amepaa lakini walipowaona baravuga ngo abana ba Kristo wakasema hawa ni Wakristo kwa mwenendo wao safi waliwavuta wengine wasiomjua Kristo wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea babwira ibintu bitanu hanyuma ndangiza ndabivuga nihuta ishaka ry'inzu y'Imana rirandiya tafadhali mugira ishaka ry'inzu y'Imana Bwana sifiwe sana badije ni babashakirize ni microphone kwa mwenendo wao safi kumani yongi wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea. Bwana sifiwe sana. Ibintu bitanu biranga abantu bafite ishaka. Vitu tano zinazodhibitisha wale ambao wanashauri. Hanyuma tuje kurangiza. Alafu ndipo tukuje kutamatisha. Imani bafashe cyane. Mungu awasaidie sana. Ukoreshe imbaraga zawe. Tumia nguvu zako ambazo unazo. Maana yabwiye Gideon. Mungu amemwambia Gideon. Iramubwira ngo Gideon wa mwenye imbaraga. Akamwambia Gideon mwenye nguvu. Kandi ngo ukaba ni intwari. Na mtu mwenye shujaa. Gideon aravuga ngo stabwo no mwenye imbaraga. Gideon akasema mimi si mwenye nguvu. Ngo yazase kuri ngano ngo ari munsi y'igiti. Alikuwa anasiaga ngano akiwa chini. Maana ndahita gusanga. Mungu hakuna mahali hawezi. Nagira ngubwira ngo hari imbaraga wifite mutazi. Kuna nguvu ambazo unazo ambazo. Ariko Satani yaguteye iterabwoba. Lakini Shetani amekuogopesha tu. Yo kumva ko ntacu ugomba kuvuga. Kusikia kwa kuna kitu ambacho Maana yabwiye Gideon. Mungu akamwambia Gideon. Iramubwira ngo genda ukoresha izo mbaraga ufite. Akamwambia nenda ukatumie nguvu ambazo unazo. Izo nzakoresha gutsinda bihiya. Hizo ndizo nitakazozitumia kushinda ubushobozi ufite uwezo unao nutabukoresha kama hutatumia hakagira ibyangirika byari gukira mu gihe cyawe na kuwa na vitu ambazo zitaharibika na ingepona. Imana izakubaza ibintu byangiritse kandi wari uhari. Mungu atakuuliza vitu ambazo zimeharibika na ungepona. Niyo mpamvu buri wese afite uruhari rwo kugira icyo akora mu nzu y'Imana. Ndio maana kila mtu anafaa kuwa na jukumu la kufanya chochote akiwa. Icyambere rero nihuta kwanza kwa haraka kiranga umuntu ufite ishaka. Baba inadhibitisha mtu ambaye anashaka. Ngo asengere umurimo akora witora. Anaombea kazi anayoifanya kanisa. Umuntu ugira ishaka ry'inzu y'Imana. Mtu ambaye ana shauku ya nyumbani. Asengera itorero
itorero rya Kristo. Anaombea kanisa la Kristo. Ngomba gusengera itorero. Ombea kanisa. Ngomba gusengera abashumba bawe. Ombea wachungaji wako. Nabibabwiye mu gitondo. Nimewambia asubuhi. Amasengesho yacu ntahagije. Ombi letu halitoshi. Na yanyu turayakeneye. Na yenyu tunahitaji. Ikibazo abakristo shida wa Kristo. Nimwe mwibwira ko ari mwe mukeneye amasengesho gusa yacu. Nyinyi ndio mnadhania kuhitaji maombi yetu. Muzasome muri Biblia. Ombeni katika Biblia. Ngo mu ntumwa bamwe bari bafunzwe ba Petero. Mitume wamoja walikuwa wamefungwa akina Petro. Ngo bari bamaze kwica nde? Walikuwa wamemaliza kumuua nani? Yakobo. Bari bamaze kwica bamwe mu ntumwa. Walikuwa wamemaliza kuua Yakobo. Ngo bumva ko bafite n'indi migambi yo kwica abandi. Kasikia wana mipango mingine ya kuua wengine. Ngo abakristo barihuza. Wakristo wakajiunga. Ngo barasenga. Wakaomba. Biblia izitubwira ngo abanyetorero. Biblia ikasema wenye kanisa. Ngo basengera nde? Wakaombea nani? Basengera abayobozi babo. Wakaombea viongozi wao. Kizakwereka umuntu ufite ishaka sengera itorero. Kitakacho kuonyesha yule ambaye anashauku kuombea kanisa. Ombea kwaya. Sengera department zose. Ombea department zose. Itakabiri. Pili. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo asawuvuganira. Ni msemaje? Azavuganira umurimo w'Imana. Anasema kwa ajili ya kazi. Kandi akavuganira mu babi n'abeza. Na anausemea kwa wabaya na wazuri. Nibi kuzuvuga hejuru y'itorero ryawe. Nini ambayo unasema juu ya kanisa lako? Nibi kuzuvuga hejuru ya korari yawe. Nini ambayo unasema juu ya kwaya yako? Uzuvuga ibi hejuru y'abashumba bawe. Unasema nini juu ya wachungaji? Bwana sifiwe sana. Amen. Mureke tuvuganira itorero ry'Imana. Sasa tuzungumze juu ya kanisa letu. Ili fuhe ry'inzu y'Imana. Tuweze kuwa na kukemea juu ya kanisa. Ijambo gufuha. Neno kukemea. Ifuhe. Kuwa na kemeo. Ijambo riva mu ishaka. Ni neno ambalo linatoka na shauku. Kandi iryo jambo ifuhe. Neno kukemea. Biravuga ngo n'urukundo rurenze urundi rukundo rwose. Ni upendo zaidi ya upendo wote. Umuntu akunda ikintu. Ambayo mtu anapenda kitu. Ngo murya adashobora kwihanganira kubona cyangirika. Kwa jinsi hawezi kupata vile kuona vile inaharibika. Bigatuma yiyangaje yiteguye izindi ngaruka zishobora kuba. Na inamfanya ajitoe bila kujali. Yesu yaharibishije ifaranga z'abandi. Yesu ameharibu pesa za wengine. Yesu imari z'abandi arazikubita. Mali za wengine akaziharibu. Ntigeze atekereza ko ari amafaranga menshi. Hakufikiria kuwa ni pesa nyingi. Ahubwo ngo yatekereje agaciro k'inzu y'Imana. Bali amefikiria juu ya aba bose bari gukusanya ibiguzi mu rusengero. Ambao wanaleta malipo kanisani. Arandu nigeze ngerege kimwe. Kuna pahali nimewahi kufika siku moja. Nikapata wako na fundraising. Kigera nkiriya. Wakaleta miwa wakaleta. Bazana kimwe kirekire kigera nkiriya. Wakaleta mua refu mpaka huko. Bamavuga ngo iki gisheke wari ugifite. Akasema huu mua yule ambaye alikuwa nayo. Ngo iki gisheke ni icanje. Hii miwa ni yangu. Ngo nkigurishije ngo 1,100. Na ninauza 1,100. Igisheke cha 500. Mua wa 500. Ngo kigurishije 1,100. Eti yeye ameweza kuuza 1,000. Siku hiyo nilikuwa lakini nikachanganyikiwa. Turi muri Kakawete. Tuko kwenye Kakawete. Turi mu isoko. Tuko sokoni. Bazunditse hivi ni. Undi amasimba hari. Mwingine akapanda hapo. Ngo nkiguza 40,000. Nimenunua 40,000. Wewe ngongezaho basi ngo 20,000. Ongezea 20,000. Igisheke. Miwa. Kandi ntiyazimuha. Na hajampa. Waonda ricara waonda agura igisheke. Yule akakaa na akanunua miwa. Kajiuliza. Hii strategy. Hii system. Niyo mu bumana. Ni ya kimungu. Cyangwa niyo gushaka ifaranga. Ama ni ya kutafuta pesa. Inzu y'Imana yahindutse isenga ry'abambuzi. Nyumba ya Mungu imekuwa ni watu wakora. Harundi wigaza sana. Kuna mwingine amewahi kukuja hapa. Arambura ni namburi inkweto ngufite. Akaniambia nitoe kiatu ninayo. Ngo niho batanga amafaranga menshi. Ndiyo atoe pesa nyingi. Ngo yamavuga ngo yambuye bishop inkweto ngo kandi ntazimusubiza ngo bataziguza. Na akasema amemtoa bishop kiatu na hata mpe. Kamwambia hapana. Yewe namburi inkweto. Mimi nitoe kiatu. Umeze gute? Wewe uko aje? Namburi inkweto. Nitoe kiatu. Ngo ni ifaranga ziboneka za gaseti. Ndiyo pesa ipatikane. Yaretse iyo gaseti. Si ya hiyo kanda. Kugira ngo nukuba motiva. Ni kuweza kuwaweka nguvu. Bakiza ukuri kw'Imana. Acha niwaambie ukweli. Nimba matorero ya Kristo. Kama kanisa za Kristo. Inzu y'Imana itakiri inzu y'ijambo ry'Imana. Nyumba ya Mungu si ya nyumba ya Mungu. Yabaye inzu yo gushusha amaranga mutima y'abantu. Imekuwa ni nyumba ya kuchemsha hisia za abantu babe motive. Ili watu waweze kuchemuka. Ntabwo ikiri inzu y'Imana. Si nyumba ya Mungu. Yabaye akaguriro. Imekuwa ni kama vile soko. Nitoe viatu. Naramurebye nawe amagenda. Nimwangalia naye akaenda. Ukora iki mu nzu y'Imana? Unafanya nini? Itaga tatu. Niturangiza urama witsaka gakunga igitaramo kibe kirakomeye. Tukimalizia utaendelea hivyo. Itaga tatu. Ngo hahira itorero ryiwe. Yeye anaendea posho kwa kanisa lake. Nababwiye mu gitondo. Nimewaambia asubuhi. Ubundi umukristo wese agomba kuba umusponsor w'urusengero rwiwe. Kristo yote anafaa kuwa sponsor wa kanisa lake. Kandi ukumva kuri responsible. Na kusikia kwa wewe ni hapana kumva ko aba sponsor gusa ngo nibo bagomba kutubariza. Si kusikia kwa sponsor ndio wanafaa kututumia tu pesa. Basige badufata uko bashaka. Ndio maana wanatuchukulia vile wanataka. Bamwe bakagenda bagura ibitenge. Mmoja anaenda akinunua vitenge. Bani numvisha ngo bazaba bagura ifu. Wengine wanasema wananunua ifu. Unga. Harandu twigeza tuja muri serire. Kuna pahali tumewahi kwenda kwa shirika. Tulipofika. Na mwende la 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 la.
waliwavuta wengine wasiomjua Kristo, wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea. Mtu akatuambia kina fulani wametoka hapa kandi ngo basiza kabonde makifu muno na wameacha unga hapa. Bamubwira ngo aje muri ya kanisa ngo harimo umubyara we. Nikamwambia aende kwa kanisa hilo, kuna binamu wake. Bamubwira tugende. Nikamwambia nenda. Bose ugende ufite uburenganzira bwawe. Nenda, una ruhusa yako. Wewe ngo ndagenda. Hapana, hataenda. Nimba utagenda ukarye, kama utaenda kula numara ugume hano, alafu ubaki hapa. Hey, bana bagenda bagura ibitenge. Watu wanaenda kununua vitenge. Itorero vrema. Ni kanisa hili. Munanibwe gusengera itorero. Waache kuombea kanisa. Ko muragenda mugura ibitenge. Mnaenda mkinunua vitenge. Ngo bishop yohereje ibitenge. Bishop ametuma vitenge. Nuko muzo muzumva gusa ibitenge byaragiye. Mnasikia vitenge zikiwa zimeenda. Ibande bawe ibitenge se. Yakina nani wamepewa vitenge? Ngo bakagenda basibura. Wanaenda wakichagua. Nguriya nibugira maneno cyane nguzuvuga. Anasema huyo ndiye ana maneno. Ngwini salamu ya bishop. Hii ni salamu ya bishop. Wewe ukagira mu bishop aragukunda. Wewe unadhani bishop anakupenda? Uri nyama deta bazi kuzuvuga vuga ibintu byinshi. Wewe unaongea wanajua unasema mengi. Iyo ni kanganwa baba gufunza kanwa. Hiyo wamekufunga mdomo. Hanyuma ngo torero baswe baterana. Alafu kanisa hilo washiriki. Matangazo ngo ifu unga ngo barafata ifu watachukua unga familia fulani ngo abantu badasoka mu kanisa, watu ili wasitoke kanisani. Kanisa cyangwa ni depo ifu. Hiyo ni kanisa ama ni akiba? Bareke tusengere nzu y'Imana. Tatuombee nyumbani pa Mungu. Hari bikenewe bigomba gukorerwa mu nzu y'Imana. Kuna yale yanayohitajika nyumbani pa Mungu. Ando yibi ngiba abantu babwira ngo niryo kanisa. Baada ya hiyo watu wanafikiria ni kanisa. Hello. Muri hano. Mko hapa? Uwo basimze bataye igitenge intambara. Yule ambaye hawamkumpa kitenge. Ngo turacikamwe. Tutakata kanisa. Ngo nubundi basaba tuonera. Hata wanatuonea. Ngo natwe turagira ijana. Nasi tutakuwa na kanisa letu. Akamayuza abantu batabonye ibitenge. Anajiunga wale ambao hawakupata vitenge. Kugira nao bakamagenda bagashakisha undi muntu wene w'umunebwe wakamutse. Nao wanatafuta yule ambaye ni mzaifu kabisa. Ariko yigeze kurimba muri za ministeri zira za kera zatangiye hakurya. Lakini yule ambaye hawahi kuimba huko kwa ministries huko. Ni wewe uzigaziga kuri twewe. Wanasema wewe ndio unajaribu. Kandi tukuri inyuma. Na tuko nyuma yako. Nimemwambia Jumapili. Abanebwe